ki paumin nu le pa teo ta le sopi teo tuni kyo PCC Foundation Day second Foundation Day ne hong pi jiwin na chung chiwa ki pa thu kain chayuin tua skits ka hin bol chu a he team lo yung khawai le he chu he team diwa hin la nyau khat highlight le a moral chu in sai te di le mi himin alai si chunga hi iti say dia pathina kuna IPO free wheels I mean idai ta kilan na thai lungial chu ichunga mihim aima chunga aumin hi chu ga sai dinga chu chon sit na lama ilut nu mai jong le itu chon phat na lama ilut nu ma jong le tu ti chu free wheels chu ikinai si chu tua lampi azat education ngai lo le gan jat se ai lo wa le judo ngai lo wa le anunga ga tingol sa ti hovel to mihim pa chon khana a try su gen he ahin la lungmon na le ite sei diam lungcham kim na wang su amu jo point ahin la pathira nga alut pa in wang lungmon na le ite sei diam pathin ngai lut na cho achangin hin khuwa dinga thildang izapi try abol wanga chulung mon na khacha agimu lo hin ain la pakai jesu krista anga wang chulung mon na agimu e ti chu kain sei do no hin ta le nyau khat toin sei belen addiction chung changa hi kaima chapang cha he jong len nu le party ho anga kain sei nung chu addiction chung changa hi addiction iti tinga hi le hin ai ho hin tua ini sani ebo khamna thei ichu bo hu chu edik dani ilawin chu mi ko khan ilakhil khasiwin kaima hedan dol tham khan in sailen mihim khan hin khu hi anewa kuna athu sei alasa thaya kuna hi a environment a cheng khompi a so pi ola naw ho ai lo le loi le pai ho cheng ho kuna chu chan phalo hi ta pha hi ta copy in bola ting le alhua trauma ti dia chu dan ting le ama adinga nyeu cha addiction yung ki pa na hitain che chi addiction ga root causes ho hi ga su it say them addiction cure thina tinga chu addiction is family disease ong ativin addiction is a disease ong kitin chu hi acute thina tinga chu nu le pa in tidan chu chapa ta chanu hi ta nu le pa mo pu na ale ne ti jong hi kasai do no min ipiti le diam ti ai le anu le pa to acha chu relationship a hoya patia ajibop te ai le acha chu sin na ho chu achok zo diam anpal do zo diam tiong so kai malung gial khat a hi in ting le nu le pa nei talawa tidan chu si na ya intensive ho adinga ga sai dinga so azinu to relationship hi hoi ta khat angai hi relationship cho ong hoi ting le tu sei la sa hoi akikila khom pi tu etidan chu akikingai pi tu in hi chu ho akuna chu hi addiction ki pa hi drugs ki se elwa thil phalo character defects za tam pi hoi chu hi su dam thei curable thei he ti chu ka het kham ma nyau cha jong le skits explain bo to ma kain se hin tin ka sai wa ma nei ngai da mi chan chui tan te be ma phone